Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan tadarus kita pada pagi hari ini, bahwa kita masuk ke juz 27 yaitu halaman 522 surat Az-Zariyat ayat 31. Ya, seperti biasa kita berdasarkan urutan membacanya. Urutan pertama Mendetati, silakan Mendetati dan baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Silakan. Ayat berapa? Ayat 31. Tunggu. Oke. Sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من
قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم Bunda, والأرض fani ya bunda, fani di tengah-tengah tenggorokan فني kan fani ya. ya, kalau fani itu amzah yang mati ya, itu ain Oke. yang mati. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Warwaza فإن panjang zanya, warwaza panjang zanya mana? Coba ulang lagi. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Zul ya, bukan فإن Zul, mana Zul bukan Zu ya, Zul, lam yang mati di depannya ya. Zul Ulang lagi. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور Iya, والبيت tasdid qafnya mau pandai ya.
في رق في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم Narul. بها Narul, bukan narul. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Ibu Minda, dibuka mic-nya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum Innama tujzauna ma kuntum ta'malun Innal muttaqina fi jannatin wa na'im Jangan jannatin tapi jannatiu ditarik ke hidung. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqi'ina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin in wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaq Enggak boleh berhenti di tengah-tengah begitu ya, Mande. Bu Indah ya, al-haqna, jangan al-haq. Ya. Ulang lagi dari wattaba'at. Ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Boleh, Bu? Al-haq dipantunkan qafnya ya, Bu. Oh ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
وما ألتناهم من أملهم وما ألتناهم من أمالهم من شيء. Ya, amalnya tidak panjang, jangan tertahan di situ. Min amalihim. وما ألتناهم من أملهم من شيء. Min syai'. Dipantulkan ya, Min syai'. min Jadi harus jelas amzah matinya ya. Minnya itu juga dengung ya. Min syai'. boleh dari amalan aja Bu, amalihim Dari min. dari min amalihim min syai'in. Bukan syai', syai'. Ibu ya kan Syai'in. syai'. Syai' dulu nun yang mati syai'. Syai'. Syai' Nah, gitu. Syai' ya, syai'. ya, min amalihim min syai'. Kullum bima kasaba rahim. Minta bukan kulum ri'im ya, itu amzahnya yang berfungsi ya. Kulum ri'im bima. Kullum ri'im. Bu Manda. Jangan kulum, nggak panjang lunya. Kulum, kan mim yang mati. Langsung disamar mim matinya, jangan dipanjangkan lunya. Ya. Kullum ri'i bima. Bukan ri'i, jangan panjang i-nya. Kulum ri'im bima. Ya. Kullum ri'im bima kasaba rahim. Wa amdatnahum bifakihatim wa lahmim mimma yastahun. Ya, wa amdad dipantulkan dalnya ya. Kalau dal yang mati, ba yang mati, jim yang mati ya, qaf dan ta itu 5 huruf harus dipantulkan kalau dia hurufnya mati ya, harakatnya mati atau ya terus Bu, wa amdad. Wa amdadnahum bifakihatim wa lahmim mimma yastahun. Yatanaza'una fiha ka'san Kak Yatan Salla ya, Kak Salla jangan tertahan lama ya, jangan Kak Sal, nggak boleh juga ya. Asal penekanan tasdiknya doang ya. Bi fiha Kak Salla lahum. Oh ya. Yatanaza'una fiha ka'san lahum fiha wala ta'sim Tim. wala ta'sim. Kok sih gimana sih? Kayak iya lah taksim. Itu kita mulutnya agak terbuka ya kalau baca ya, i ya. La taksim. Agak tertarik pipi kita kedua-duanya gitu. Ya, biar jelas. Wala ta'sim Nah, gitu. wa yatufu alaihim Fu-nya tidak panjang. Kepanjangan. wa yatufu alaihim Fu-nya jangan tertahan tidak panjang. Wa yatufu alaih. wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ya,
membaca ghain ya, jangan gil ya, jangan gil itu jangan disamakan dengan huruf G ya, tapi ghil, agak tebal huruf ghain itu. Ya. Ghil. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ya, ditasdidkan ke ya dan berdengung ya Bu, kayak doa ala ba'dhi yatasaalun. Ala ba'din. Kepanjangan ini Bu. La-nya dua harkat aja ya, dua ketukan aja. Jangan ala kepanjangan kalau begitu ya. Ala ba'dhi, dua ketukan aja. Ya. Ala ba'din Ibu, jangan dim itu dibu tekannya ke mim. Ala ba'dhi, di ditekannya ke ya. Ya. di Ya. ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Inna kunna min qablu nad'u. Itu lu-nya kenapa dipanjangin, tidak panjang? Inna kunna min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Inna kunna min qablu nad'u. ya. Innahu huwal barrur rahim. Fadzakir fama anta bi'ni'matin. Bu Binda ditahan kamu tasdid ya. Fadzakir ditahan. Iya, ya. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin. Ya. Ulang, Bu. Rabbika yang pertama tidak panjang ya. Fama anta bini'mati rabbika bika. Nah, bika yang kedua yang panjang. Soalnya dari panjang. Ya. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Bu Zur nanya dulu ayat berapa ya Bu Zur? Sekarang ayat 30 ya Bu, halaman 524 kalau surat yang surat Indonesia ya. Halaman Mohon maaf ya, nanti apabila ada yang bertanya untuk tertibnya, silahkan Kalau ditulis. orang udah istirahat mengaji Bu, nanti baru Iya, bertanya. betul. Kalau orang udah istirahat mengaji, orang Ya maaf ya Bu, maaf ya. Oke. Jadi ayat berapa ini? Ayat 30 yang paling bawah Ibu. Ayat 30 Oh, iya. surat At-Tur ya. At-Tur. Ya, silakan Bu. Bu Minda. Am yakuluna syairun natabassu bihi raibal manun. Bukan natabas ya, tapi natarabas. Yang tasdid ya. Am yakuluna syairun natarab. Ya. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ya, hurufnya udah betul. Su-nya jangan ditahan, tidak panjang. Natarabbasu bihi. Ya, baru panjang.
Am yaquluna syairun natarabbasu bihi Panjang. Sunya jangan dipanjangkan, tidak panjang. Basu bihinya baru. ya, natarabbasu bihi ya. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Ahmad. Ya. Am ta'muruhum ahlamuhum bihaza am ta'muruhum ahlamuhum bihaza am hum qawmun taghun. Am yakuluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihadisim mislihi in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ya, itu short bukan tasdid ya Pak ya. Yang dibaca itu sin ya di atasnya itu tasdid yang dibaca yang di atas. Ya. Mustaqim. Ya, seperti tasdidnya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am lahum sullamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Am lahul banatu walakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Jangan ya kayak Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Yak. masih iya jangan kayak Ya. Ada rokoahnya Bu ya. Iya, Ya. klarifikasi Bapak matikan ya. Ya, saya ulang lagi. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ya. Ya, Am masih yuridu dilatih-latih aja ya Pak, masih ya. Ya, masih ya. Tapi yaktubun. ya. Ya, siap. Am yuriduna kaida fallazina kafaruhumul makidun. Am lahum ilahun ghairullah. Subhanallahi amma yusyrikun. Subha kecil ya Pak, di tengah-tengah tengorban. Jangan subha. Artinya beda ya. Subhanallahi amma yusyrikun.
وإن يروا كسفا من السماء ساكتا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Ya. Pak Ahmad ya, dihanya ya ha kecilnya yang sering masih ke bawah ha besar gitu ya. Ya, Itu huruf-hurufnya kalau bisa ya harus tepat dengan makharijul hurufnya. Kalau seandainya apa Fatihah itu kan wajib ya, salah satu di bacaan hurufnya nggak sah salat kita. Jadi kita tuh harus dilatih membaca ha kecil. Kayak alhamdulillah, jangan dibaca alhamdulillah, itu artinya jelek kalau alhamdulillah gitu ya. Jadi harus diperhatikan banget membaca hurufnya, harus pas tepat gitu. Jangan dibaca ha kecil, dibaca ha besar gitu. Ya, itu selanjutnya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ya, Ibu, jim itu jangan terlalu keras ya, Bu. Jim, dal, ba, kalau kalanya jangan terlalu keras. Jangan wanaj. Lembut aja, ringan aja. Wanajmi idza hawa. Wanajmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in wah Hilang. Putus. Terlempar nih. Gimana, Bun? Ibu, kameranya buka, Bu. Hilang soalnya Bu tadi barusan. Kameranya dibuka, Bu. Sudah dibuka tapi Kok nggak ada orangnya? ada. Oh, sekarang tutup malah. Nah. Iya. Dah, terusin Bu, buka mic-nya, Bu. Mic-nya ketutup. Mic-nya, Bu. Ya. Zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha maka bal fuadu ma ra'a afatumarunahu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda
inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsa madza wal basha Ya Gosya. Lebih keras sinnya ya Bu. Coba ulang lagi Bu. Ya Gosya. iz yaghsha Ya Gosya. Nah, shinnya lebih keras dan sinnya lebih tipis ya. Gimana Bun? Ya coba ulang lagi Bu. Shinnya lebih keras, sinnya lebih tipis. Ya Gosya. Ya Gosya. Yaghsas iz yaghsas Nah, sidrata jangan ma Ibu, yaghsha ibu, sinnya dua-duanya sin ibu baca, jangan sin duanya, jangan sas, tapi syas, syas, ya Syas, satu syas, huruf sin, syas. syas, nah, tebal sinnya yang keras satu, tapi sinnya ditipiskan, syas, syas, jangan sin tipis-tipis Syas. dua-duanya ya. Is yaghsas sidrata ma yaghsha madza wal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabb. Gimana? Terus Bu, Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra alakumul zakaru walahul unsa tilka izang qismatun diza in hiya illa asma'un boleh samai Bu mulainya tasdid ya Bu, samai, samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha jangan disambung suaranya Bu, ulang dari jangan sambung-sambung suaranya ya Bu. ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa manah yattabi'una illa dhanna wa ma wal anfus walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda am lil insani ma tamanna walillahil akhiratu wal ula. Walillah, panjang lahnya Bu. Ulang lagi Bu. Walillahil ayat. Walillahil akhiratu wal ula wa kam mim malakin bisama watila tu'ni safa'atuhum la Ya, la tu'ni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya zanallahu liman yasha'u wa yardah.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا وبأي آلاء ربك فبأي آلاء ربك تتمارى
هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Ya, Bismillah. sujud sejadah dulu ya. Oh ya, Sujud wajib. وسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع
أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم Ya, كل Bu Desmi Roza. Wanabi itu tahan ya, itu ada tasdidnya ya, jangan wanabi aja, wanabi. Coba ulang lagi. ya ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحصيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحكم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فعزيز مقتدر أكفاركم خير لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر
sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim Zuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ibu Murni mau ini aja ya, mau nyimak aja. Langsung Bu Dela, Bu Fitri. Bu Fitrinya bisa buka kamera. Oh ya, Bismillah. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Soalnya nggak panjang, coba ulang lagi Bu. Wa ma amruna illa wa-nya panjang ya Bu. Ulang lagi. Tolong dibuka kameranya Ibu kalau Ya bisa. buka kameranya Bu. Oh ya. Bang, bukan kamera Cek Bang. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Jangan jangan dipanjangkan soalnya ya. Kalamhim bil basar. Kalamhim bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal asya'akum fahal min muzzakir wa kullu syai'in pelan-pelan ya Bu. Fahal min muzzakir. Fahal min muzzakir. Bukan muz, Bu, mudzakir. Dal itu hurufnya ya, bukan dal. Mudzakir. Wa kullu syai'in fa'alu. Ibu, jangan dipanjang-panjangkan huruf yang nggak panjang ya. Wa kullu itu ya tidak panjang ya, jangan ditahan. Wa kullu syai'in. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubar. Zubur, bukan zubar. Zubur, tidak ada panjang. Zubur. Tidak boleh panjangkan bu-nya. Zubur. Fi zubur. Masih panjang Ibu ya. Ibu jangan dipanjang fi zubur. Jangan panjang walaupun satu harakat tidak boleh panjang di situ ya. Fi zubur. Fi zubur. Ya. Wa kullu sa'irin. Jangan tertahan juga lu-nya. Kalau domah itu ya atau baris depan itu boleh dipanjangkan kalau ada waw mati di depannya atau domahnya kebalik ya atau baris depannya kebalik. Kalau enggak jangan dipanjangkan di situ, jangan ditahan. Wa kullu shaghirin. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Panjang lagi tornya. Mustatar. Tidak boleh panjang tor. Mustatar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ibu dulu keseringan membaca panjang-panjang ujungnya. Yang boleh panjang baris di atas itu kalau ada alif di depannya atau barisnya berdiri tegak gitu ya. Kalau enggak boleh dipanjangkan. Innal muttaqi itu qafnya ditebalkan ya Bu. Taqi jangan taki ya. Kalau taki kaf kecil itu kaf besar. Lagi Bu.
Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya, Fi terus. Fima maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Kenapa dipanjangkan lagi dirnya? Kasrah itu atau baris di bawah boleh dipanjangkan kalau di depannya ada ya mati atau kasrahnya berdiri ya. Kalau enggak cepat diputuskan. Malikim muqtadir. Malikim muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wa najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Jangan wada'al banyak apa panjang. Wada'al mizan. wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan Wa aqi ibu ya, wa aqi jangan wa aki, wa aqi qaf tebal. wa aqimul wazna bil qisti Nanya jangan tertahan. Waznabil. waznabil Jangan ditahan nanya. Waznabil. Ulang dari wa aqi lagi deh, Bu. wa aqimul wazna bil qisti wa Ibu. Nah, jangan dipanjangkan nanya. Waznabil cepat gitu ya. Waznabil. waznabil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wa nakhlu zatal a'mam. Ya, wan itu dengung ibu ya. Unah wan nakhludatul akmam. Wan nahlu zatul aqmam. Jangan akmam, ada hamasnya sedikit ya. Akmam, ada nafas keluar dari tenggorokan. Akmam. Akmam. Wal habbu zul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalil kalfakhar. Bukan lil, tapi ling dengung ibu ya, disamakan ke kaf. Khalaqal itu juga disamakan ke sin ya. Khalaqal insana itu juga disamakan ke sad dan dengung. Min salsalin kal fakhar. Coba lagi. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Nahnya jangan tertahan ya. Dengungnya dulu ya, panjangkan dulu, terus didengungkan ke nun. Nah, tiba nunnya jangan panjang. Wa khalaqal janna min Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kamu Bu Bella?
Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Fabi ya Bu, Ya, coba ulang lagi sekali lagi deh yang barusan. kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, jangan jelas banget sya'an. Sedikit aja namanya. Sya'an. Ya. Sya'an. Nah, gitu. Jangan jangan ketara banget ya. Sedikit aja. Fi mana tadi? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Sedikit aja namanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, terus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawat an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun falatan takhiron. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak Muhammad Winugroho. Silakan Pak.
Ahmad bisa baca? Pak Dibuka. Muhammad Nugroho. Pak Muhammad ya, Pak Muhammad dibuka mic-nya Pak dan kameranya. Oh, Pak, mungkin hanya nggak ada ya, Pak? mungkin hanya menyimak saja, Bu. Oh ya, langsung deh. 14 siapa ya, Bu? Kok nggak ada? Nah, 14 juga dia keluar tadi minta izin. Sekarang Oh nomor ya, 15. Imarianis ya? Siapa tuh 15? 16 Imarianis. 15 dulu. Adalena dulu. Oh iya, Ardalena, silakan. Siapa Bu? Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala fursin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratun tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Nunnya didengungkan ya, walaupun berhenti. Walajan. Tetap dengung ya. Panjangkan dulu baru didengungkan nunnya. Ya. Awalnya dari Lam ya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani naddakhatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, Imarianis. Ya.
فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي panjang gaya Bu Yani Imam. Maksuratun panjang gaya. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Ya, فبأي dengungnya gunnahnya nun ya, nun mim bertasdid itu gunnah walaupun kita berhenti tetap ya dibaca dengung. Walajan lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi'ai itu panjangnya aja baru yang dipakai, nunnya belum didengungkan. Walajan tetap dengung ya berhentinya ya. Jangan walajan, lepas saja nunnya enggak ya walajan. lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Abang Sasni, silakan. Yatufu alaihim wildanun muqalladun
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Ya, balik ke awal. Ini Pak Muhammad ada nggak orangnya? Mau baca nggak? Nggak, kalau nggak langsung ke awal lagi. Mandi Tati. Silakan Mandi Tati. Setengah halaman aja Mandi Tati sampai ayat 64. Ya. Summa innakum ayyuhad dalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'a ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'atkum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Sampai di situ ya. Satu ayat lagi. Afara'aitum ma tahrusun. Ya, Madeneti ada. Kamu baru sudah ambil uluan, lanjut aja dulu siapa? Pak Atta ya. Yang keempat. Nomor 4 siapa? Pak Atta ada nggak? Ada Pak Atta ya. Lebih uluan. Pak Atta ada di tempat? Kalau nggak ada Pak Atta, Bu Minda aja. Ya Bu Minda dulu harusnya ya. Bu Minda silakan. Lalu nanti Pak Atta. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ra'unahu itu panjang banget Ibu. Sampai 5 kali ya. Ulang dulu deh. Antum tazra'unahu am Panjang Bu, nahunya itu yang panjang banget. Antum tazra'unahu am nahnu Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Nunya jangan dipanjangin. Bal nahnu mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ninya jangan panjang. Minal muzni am. Minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Ujajang ya disamarkan ke fa ya, jangan ujajan ya. Ujajang fala tashkurun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitumun narallati turun. Ya, ro-nya ditebalkan ya Bu. Ibu, ro ya, jangan ra ya. Kalau ra itu tipis. Ro itu kalau berharakat fathah dan dhammah itu ditebalkan bacanya. Afara'ai. Jangan afara'ai ya. Afara'ai. Coba lagi. Afara'aitumun narallati turun. Antum ansha'tum sajarataha
am nahnul munsiun. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Munya tidak panjang, munya tidak panjang, jangan tertahan di mu, coba ulang lagi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasam. Wa innahu laqasamul ya. Munya panjang kan, bomahnya kebalik gitu. Wa innahu laqasamul lau ta'lamuna azim. Mande Neti udah bisa? Inna Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين. Udah. Lanjut. Ya. Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin. Fanazulum min hamim. Wa taqlita. Fanu bukan fana ya. Fanu. Fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Jangan watos, tanya tipis ya, yang tepal itu shotnya. Jangan watos, tanya tipis kan. Watosliyatu jahim. Ya. Masih ke bawah to besarnya. Watos. Jangan watos. Kalau watos itu tebal jadi. Watosliyatu jahim. Inna hadzal lahuwa haqqul yaqin. Hadza panjang bukan tasdid kelam ya. Ulang lagi deh namanya.
Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Pak Ahmad, selalu ada Ya, Pak Ahmad. siap ya. Sampai ayat 6 ya Pak Ahmad. Ya boleh. Ya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Coba lagi Pak Atta. Wa huwa bikulli syai'. Dikeraskan shin-nya dikit lagi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Sudah Bu, sama 5 kan? Satu lagi ya, satu lagi. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bizatis sudur. Ya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum Waqad ibu dari waqad ulangi. Waqad dari waqad ulangi. Waqad akhadha Waqad itu Bu Erni. Waqad dipantulkan dalnya. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Ya, membaca wa itu jangan tebal, jangan minazu itu jadi zai ya, minau. Ya. Ya tebal ya tapi nggak tajam. Minal zuluma
minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawat Ulang lagi dari walillahi mirasus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu warajatam. Tidak ada Oh ya. tapi daraja. Ulaika a'zamu darajatam minal lazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullau wa'adallahul husna Ya, wakullau itu ditarik ke hidung ya Bu, jangan di sekedar tasdid waw ya, tapi ditarik ke hidung. Walaupun wawnya tidak tasdid tetap dengung ya, wakullau agak ke hidung Bu, coba lu. Wakullau Ya, kan wakullau agak ditarik ke hidung. Wa kullau wa'adallahul husna. Benar nggak Bu? Ya, baru benar. Terus Bu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifah lahu ajrun karim. Ya, Asbi masih ada. Baca sampai ayat 14, Asbi. Asbinya udah nggak ada. Bu Deswita Bashir. Silakan Bu Deswita, buka mic-nya. Bu Deswita. Ya. Sampai ayat 14 baca Bu. Silakan Bu. Sampai ayat 14. Bu Deswita Bashir. Oh, saya yang baca. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura waduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta
جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Oh ya, حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. Wataka, jangan wataka ya, tasbih tanya. Coba ulang lagi, watafakhurum. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. Dengar nggak?
Bu Ade, Bu Desmuroza, ulang lagi dari Sumaya Hiju. Tadi hutoma, tonya panjang nggak dipanjangin ya. Coba ulang lagi dari Sumaya Hiju Fataro. ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya, cukup. Udah Bu, Bu Desmuroza udah. Bu Dela silakan. Bu Dela masih ada? Dela, Delanya udah keluar ya? Udah keluar mungkin. Ya, Udah keluar kayaknya. Oh, Ibu Fitri. Ardalena. Hah? Bukan Ibu Bu Fitri Ardalena. dulu. Ibu Fitri Hah? dulu. Ibu Fitri Tadi? dulu. Oh tadi ada Bu Fitri. Iya Bu Fitri silakan Bu Fitri. Itu Bu Fitri ayat 21 ya sampai 24. Ma asabam musibatim fil ardi wala Ayat 21 kalau ayat 21 itu dibacanya bisa diqulu. Kalau nggak apa itu ayat 22 namanya. dari mana Bu? Yang mana Bu? Sabiqu ayat 21 di atasnya Bu. Kalau ma'asa itu ayat 22 namanya Bu. Berarti Di atas yang ayat Bu, Ibu baca itu satu ayat di atasnya. Sabiqu itu namanya ayat 21. sabiqu ila ma'firatim mir rabbikum wa jannatin arduha Nah, yang ya Bu, wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lillazina amanu billahi wa rusuli. Ibu jangan terlalu cepat-cepat ya Bu. Wal ardi itu nggak boleh berhenti total ya Bu. Qaf lam alif itu tidak boleh berhenti. Coba Ibu ulang lagi dari wal ardi uiddat. Wal ardi uiddat lillazina amanu billahi wa rusuli. Sunya nggak panjang. Nggak panjang sunya Bu. Wa rusuli. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Bu, jangan cepat-cepat. Dzalika fad itu tebal tapi tidak boleh mantul ya Bu, nggak boleh fad. Fadlullah bukan huruf halabat ya. Fadlullah. Ulang lagi Bu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu zul fadlil adzim. Masih mantul, jangan fad, jangan dilepas Bu gitu ya. Wallahu zul fadlil adzim. Ditahan, jangan dilepas. Kalau dilepas mantul ya. Wallahu zul fadlil adzim. Ma asabam musibatim fil ard. Ma asaba min musib. Ma asabam min musib. Ibu, bukan ma asabam, ma asabamin, bukan bam ya, tapi bamim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa. Ya, dipantulkan banyak kalau kita berwakaf ya Bu, baitul qalqalah, kita dipantulkan pelan ya.
Ulang lagi dari illa. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir likaila Tidak ta'saw panjang ya Bu. Linya dipanjangkan likaila, jangan likai. Nah, panjang jadinya Ibu baca li. likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu Dulu, jangan cepat-cepat. Ada a panjang, ta panjang, ma panjang tadi tidak dipanjangkan. Ulang dari la ala ma fatakum. ala ma fatakum Fa-nya wa panjang, Bu. Fa-nya panjang. Tadi nggak dipanjangin juga. Ulang lagi dari ada ma fatakum. ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum Atakum. Fa-nya panjang, atakum wallahu yuhibbu Lahnya ketinggalan. wallahu la yuhibbu kulla muhtalim fakhurim. Ibu dibolak-balik yang panjang harus panjang, nggak dipanjangin, yang nggak panjang malah dipanjangin. La yuhib ukul bunya nggak boleh panjang ya Bu. Tanya yang panjang. La yuhib ukul la muhtalim. Tanya baru panjang. La yuhibbu kulla Tanya nggak panjang itu. Jangan tertahan di la, tidak panjang. Kulla kulla muhtalifahun. Kulla muhtalim. Itu ikhfa hakiki didengungkan ya. Fakhur. Kulla muhtalim fakhur. Allazina yabkhalun. Nanya jangan tertahan. Allazina yab. Jangan nayab. Panjang jadinya. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna. Nanya Ibu dipanjang-panjangin. Nanya nggak panjang Bu. Cuman garisnya aja panjang kalau di sini ya. Tapi tidak panjang. Nah, fathah itu kalau panjang kalau barisnya berdiri ya. Kalau miring barisnya sepanjang apapun ya tetap tidak panjang. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil Matikan sa dulu baru matikan lamnya bil bukhri. Bil bukhri. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. La. Kan Ibu Dela ada nggak Dela? Udah nggak ada ya? Bu ada Ardalena, silakan. Ya Bu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib
innallaha qawiyyun aziz. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kitaba faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladzina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Ya, lanjutin Imarianis, Bu Imarianis, buka kameranya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا تقدرون على شيء. Iya kok, bukan tak. Ulang lagi Bu. Iya diru bukan tak, tadi Bu bacanya tak itu soalnya. Ulang lagi dari li'alla. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Shadaqallahul azim. Tinggal Sasni nggak kebagian baca doa khitmil Quran Sasni. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku coba aku artikan ya seperti Bu Imarianis, mudah-mudahan bisa. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum bisa pas. Bagus sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah selesai. Alhamdulillah. Selesai kita semuanya. Udah balik lagi ke Mandi Niti. Silakan Mandi Niti. Baik, terima kasih. Baiklah, mande-mande, Bapak Ibu, kita udah selesai juz 27, Alhamdulillah. Nanti kita akan sambung di juz 28. Jadi tadi minggu yang lalu Ibu Zurniati udah kalau ada yang mau memperbaiki. Bu Ya, minta dikirim nomor HP-nya kalau mau ikut tahsin sama Bu Zurniati. Antar malam ada, ya, antar malam jam ya, 8 ya. malam. Nanti dikirim Hmm. nomor WA Bu Minda ke grup ini ya. Sudah ada, Ya, sudah ada. Nanti saya Sudah ada. hubungin. Sudah Ya, Maksimalkanlah waktu untuk melatih lidah ya Ibu-Ibu. Soalnya lidah kita ini udah lama dipakai, udah ada yang 70 tahun, 60 tahun di atas ya kan. Yang keduanya rajin-rajin membaca Al-Quran. Kalau sering kita baca Al-Quran, Ya. insya Allah bisa. Kalau udah Ya. terbiasa, Udah 74 Bu. Bukan 70 ada yang lagi. 74 ya kan, ada yang 74, ada yang udah 75 mendekati berapa mendekati. Hampir Ya, kalau 72. aku 60 masuk 67 ya. Jadi sebetulnya untuk kesehatan, ketenangan jiwa ya, kita tidak gelisah, kita tidak khawatir dengan hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya kan di kehidupan kita ini. Itulah gunanya kita dengan Al-Qur'an ini gitu kan. Tempat kita, pedoman hidup kita untuk bermasyarakat, bagaimana kita hablum minallah dan hablum minannas. Semoga Al-Quran yang kita baca tadi dilimpahkan pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada keluarga, sanak keluarga dan guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Amin. Baiklah, marilah kita tutup acara tadarus kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan sedikit.
atas kerjasama beliau dan juga Ibu Zur tentunya ya, dan juga saya ingin memberikan sedikit masukan untuk Ibu Erni Yunus. Sudah bagus ya, sudah diperhatikan karena hari ini kelihatannya agak sedikit apa ya, bukan saya sok pintar tapi saya nyaman mendengarkannya karena sekarang sudah agak sedikit apa ya, perubahan ya, karena tidak dipaksakan Alhamdulillah. napasnya ya. Nggak apa-apa kok Bu, ditegur itu wajar, itu harus ditegur karena artinya jadi salah. Enggak, Saya kan belajar. Ya, salah Ditegur. baca, salah arti. Betul. Kita itu Yang dulu ditegur. kan belajar tuh lebih tradisional ya, jadi nggak seperti yang sekarang. Nah, Jadi saya sangat senang ya karena ada input yang diberikan oleh guru kita, jadi kita praktekkan. Jadi itu kita senang mendengarnya. Jadi Ya bahagia kalau banget ada saya. kalau ada peguran dan juga wajib kalau ada perbaikan juga diberikan. Jadi kita fair ya. Jadi apa namanya? Saya bukan guru tapi saya ingin menyuarakan bahwa sudah kelihatan kemajuannya, dan juga himbauan kepada mereka ya yang ingin memperbaiki, ibu guru kita menyediakan waktunya untuk mengajarkan tahsinnya ibu guru ya. Ya. Ya, oke. Cuma saya sekian. hari Ya. besok malam itu Nanti masalahnya tadinya pingin ikut tapi ada ada 2 malam Bu, malam nanti jam Sabtu malam ini ya, Sabtu malam Minggu jam 8 ya. Terus Senin malam jam 8 juga, Senin malam Selasa. Ya Bu, makasih Bu. Siap Bu. Oke. Sekian acara ini dari Holland jam 3:04 malam. Mudah-mudahan Selamat kita istirahat. mau tahajud dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya, sama-sama.